Gospodine predsjedniče, koga mi to danas očekujemo? Šta se to danas dešava ovdje? Očekujemo goste iz domovine, okolice Sisak, Majur. Doće posjetiti kulturnu zajednicu, posjećemo grad Kalv. Odigrat ćemo jednu prijateljsku nogometnu utakmicu i poslije toga ćemo se vratiti opet u prostorije kulturne zajednice gdje ćemo imati svečanu večeru i glazbu i družice. Znači, bit će veselo, jel? Bit će veselo, ako Bog da. Dobro, hvala lijepa za intervju. Marko, šta ti to radiš? A Marko, evo, praviš švajneraj. A šta to pečeš? Peče Marko odojak za naše prijatelje. Koje prijatelje? Odakle? Iz Hrvatske. Iz Hrvatske, jel? Iz Hrvatske, da. Aha. A šta će to biti danas, neka fešta, jel? Danas ti je utakmica u Štamajmu Zrinski i gosti, a poslije dolazi fešta do zore. Znači, malo ćemo se zabaviti, jel? A ja, obavezno. Da snime ovo što ovo pečeš ovdje. Hoće to valjati? A ja se nadam. Nikad se nije bacilo. Dobro, hvala. Nikad nije bilo da nije valjalo. Boja je pripremio dosta pića za goste. Svega ima dovoljno, samo da dođu. Evo vidiš gdje je, kažu onaj mali, ajde Bože, eno i stigne. Ajde. Šta sad se gidaju? Iz trećeg četvrta puta smo pogodio. Šef. I da, svoje snimaš, a nije spretno sljedeće. Najprvo bih pozdravio naše goste. Drago mi je zahvaliti ujedno gospodinu Zlatku Kožuvaru da nam je omogućio. Što je okasnio. Dobrodošli u grad Kalv, dobrodošli u nas u kulturnu zajednicu Kalv. Ja bih program malo najavio, nema veze termin malo kasnimo da će sve u red. Znači sad ćemo otići malo prošetati da vidite grad Kalv i u tom priliku ujedno i do autobusa. Onda ćemo otići na stadion gdje ćemo održati jednu prijateljsku utakmicu. Poslije toga se vraćamo ponovo ovdje u prostorije i slijedi večera, glazba. To se kaže narodno veselje do jutra. To cijenim, to volim. Što se tiče Hrvatske kulturne zajednice, kao nekima je poznato, vama sigurno nije. Mi smo jedna udruga koja je rani 90. godina, kao i Lijepa naša, osnovana i baš ovdje u ovom gradu i tu smo, radimo, družimo se, zastupni smo sa konzulatom, sa gradskim upravama, sa svima. Hrvatska kulturna zajednica broji neki 100-tinjak članova, međutim imamo i sekcije kao nogometni klub Zrinski koji ćete imati priliku upoznati danas. Imamo i friško osnovani košarkaški klub koji još ne funkcionira, ali uskoro. Imamo folklor,
mali je, do sad se samo djeca, radimo na tome da bude više, da. Što se tiče Hrvata u gradu kao i prigrađu, ima nešto oko 860. Bilo je više, naravno, dosta je poslije izbjeglica. Tako da, to bi to bilo kratko što se tiče naše. I imali smo ekipu. Gdje se piva toči, tu sam prvi ja. Ivane, da mi reci šta se ovo dešava ovdje? Nema pojma ništa. A, šta će ovo biti danas ovdje? Ne znam. Koga čekate? Čekam ovi naše domaće. A što ih nema? Pijani su. Pijani? Ili se boje vas, a? Papa, ist das hier ein Freundschaftsspiel? Da. Also, nur Spaß. Reci nešto u kameru. Reci nešto u kameru. Koga ćemo sad gledati ovdje? Zrinski i... Ove Hrvate iz Siska. Je tako? Ja. A ko će pobijediti, šta misliš? Zrinski. Zrinski, koliko? Koliko će pobijediti? Koliko će puknuti golova? 1:0. 1:0. Vidjet ćemo, Filip kaže 1:0. Evo intervju sa trenerom Zrinskog. Treneru, šta mislite kako će danas ispasti ova utakmica ovdje? Pa nema ovi dole šansi, Balkanci ne znaju igrati nogomet, oni su stvarno... Ne znaju, jel? Ma ne, mi pustit ćemo im tek toliko, jer dečki su bili na dugom putu, treba im pustiti malo. A znaš da se zovu veterani, mislim, malo morate pripaziti to, ne smijete ono naglo. Ne, polako. Polako, jel? Imamo mi tu ovaj, jedan je 60 godina dole. Ja sam 73 sam. Dobre, hvala. Molim. Da vidimo ove dečke na klupi što sjede. Vidi. Piju prije utakmice, to valja. Ivane, i ti danas protiv veterane, jel? A nije te strah, mislim, ono, srčanog udara ili nečeg? A? Nije, jel? Pa idem ja puno, u šetnik puno. Šetaš puno, jel? Ja. Dobro, to će sigurno pomoći. Pa puno, ja znam, dnevno napravim po 10-15 km. Ja? Dobro, vidjet ćemo šta će napraviti u utakmici. Ajde. Zdravo, kako ste? Zdravo. Ajmo, pravite se kultu. Šta ste se vi skupili vas 20-ak protiv njih veterana tamo? Ajde, nemoj da vas. Veterani. Ajde. Brane. Ne daj, nemoj šta stima. Ne daj, sam pun lopti. Nemojte se sramotiti, ajde. To, negdje, vidi kako sad ide. Ajde. To nemoj. Pipić, aper. Aper. To pusti dole. Evo navijači. Nemoj molim. Navijači. Da, slabi smo navijači kad ne vićemo ništa. Baš on to vodi. Da. A možda on i zvao. Sad ne znam je li ovaj Željko traži nešto ili... Ja ne znam je li sad hoće 10 € za piće. Onda treba kod Talijani sa rukovatom mača. Ja mislim sad i da priča Željko ili hoće sad... Da snimim favorite Bele turnira. Favorite. To nije teško naći, samo ja moram vratiti subotu. I Božo. Da ste vi došli na vrijeme, okej. Nema problema. Ali vi ste sad kod dva kasnije. Diskutiraju zbog zakašnjenja. Ovi su umorili već tamo trenirajući, vježbajući. Kako mi ste došli u 11 sati? Ajde, ajde. Evo koke sjede. Mi smo živi. Tamo ti onaj piliće snimaj tamo. Gdje one pjevce iz Iska?